أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه Esselamu Aleyküm hürmetli cemaat. Allah Teala'nın barda olsun niyetleri bizi kabul kılsın. Kudayım özünün ak yolundan, toğra yolundan adaştırbasın. Bugün buna ulu cuma günü emne nerselerde niyet kılıp, Allah Teala'dan kanday jakşılıklarda niyet kılıp kılgan bolsak, oşonun bardığına Kuday Teala'm jetkirgen bolsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün kuttu hadisinde silerden biröňör dagı toluk imandığı bolboysuňar. Özüňörge kalagan nerselerdi başka biröýlerge de kalamayınça deyip bir toğandar. Peygamberimizden har bir hadisini okanda uşu nersege men amal kılayın. Peygamberimiz aytkan nersede bereke var. Uşuga bir işeneyin, iman keltirip turup uşu Peygamberimizden sözün jaşoomda bir jaşap göröýünçü, bir praktika kılıp göröýünçü de var bir niyet kılady. Peygamberimizden har bir sözünde ulu kasiyetler, ulu berekeler jatat bir toğandar. Peygamberimiz hadiste siler imanıňar toluk bolboýt deyt. Toluk imanda bola albaýsyňar. Özüňörge kalagan jakşylyklardy başka biröge de kalamaýynça deyt. Bir toğandar özübizge emne jakşylyklardy kalaýbys. Har birimiz den soglukty boluny kalap atabys. Rızkybız köp boluny kalap atabys. Allah Taalaga jakyn boluny kalap atabys. Namaz okup günölerden geçirilýüni, Allah Taala bizi günöleribizdi geçirişin kalap atabys. Üýbülebizden sak boluşun kalap atabys. Tuğra joldan adaşpaşybızdy kalap atabys. Har kimden özünün dengelinçe, imanının dengelinçe, özünün akılının dengelinçe özüne jakşylyk kalaýt. Hiç bir adam özüne jamandyk kalabaýt eken. Biz emneni kalap atabys, jamandyklar bizge jolabosun dep kalap atabys. Biz emneni kalap atabys, bir uşu gembagal bolup köçede silsayak bolboýun dep uşunu kalabaý atabys. Oşo kalap, özübizge jakşylyk kalap atkan nerselerden bardygyn dagı bir tuğanyňa, dagı bir la ilahe illallah dep senin sapta seni menen bir turup namazda bir turup atkan bir tuğanyňa, üýdegi imandaş bardyk bir tuğanyňa oşo nerseni de kalamaýynça toluk imanga ege bolboýsun deyt. Bir tuğandar, geliňizler har birimiz oşo hadislerde oýlap, özübüz kontrolga alışdy, hareketibizdi kılaly. Bul dünyada har birimiz oýlap alat eken biz din bir ele namaz okuş je oroza tutup koýuş, je bolbosa ajylyk kılıp koýuş dep şunu ele oýlap alat eken biz. Din any menen çektelip kalbaýt bir tugan. Din mamile, ad-din muamele. Din degenemde bul mamileleşүү, adamlar menen adam bolup jaşoo, adam menen adamça jaşoonu bul din deyt. Dinibizden al ibadat bölügü özünçü al Allah menen baýlanışdyğı nerse. Anı kılbay koysan seni bir adam sottoýt bir toğan. Allah'ın aslına varıp durup özüň jogap beresin. Birok adam menen jaşaşka, adam menen bolgon mamilege Allah Taala giligişpeyt eken. Oşon üçin toba kılууda alımlarыбыз bir günöge har bir insan eken biz günö kılabız, çoň günö kılıp koýabız, kiçiki günö kılıp koýabız, bilip kılabız, bilbey kılabız. Birok Allah Taalaga eň jakyn adam kaýsy dese, eň jakyn adam bol toba kılgan adamdy. Günöünü moynuna alganda Allah Taala jakşı göret. Birok tobanyň kabul boluşuna alımlarыбыз Allah menen pendesinin ortasında bolgon kataçylyklarga kılgan tobasyna pendenin aga 3 şart koýat kabul boluşuna. Pendenin akysy koşulup kalsa aga 4 şart koýat. Allah Taala menen namazyňyzdy okuy albaý kaldyňyz. Allah Taala buyrugан farzlardy farz dep jüktegen nerselerdi kıla albaý kaldyňyz. Allah'ın aslında gemçiliğiniz bolsa bir toba kılasız. Allah Taala uşu günöge barba haramdı kılba dedigen nerseni barıp kılıp koydunuz. Жаңылдыңыз, jazdınız. Bir günü esingizge geldiniz. Jüreğinizde imanınız uktatpay kaldı.
toba kılayın dep çında ökünüp Allah Taala'nın aslında toba kılsanız, alımlarımız 3 nerse tobanın kabul oluşuna 3 şart koyot. Birinci emne oşo kılgan günöөлөрüňe ökünü, çında ökünü. Bir tuğan ökünü kanday bolot? Ökünüğünü jeneli ökündüm dep koyot. Biz de toba kıldım dep koyup eleçe, boldu ekinci kılbayım dep koyup kayra günöөлördü kılıp jüre beret eken. Bir tuğandar, Kuday saktasın, hiç kimibizin taqdırыбыз kanday gündü jaspasın. Bir o adam kızıl kanduuluk menen bir uçur geldi da koluna bıçak alıp biröөнü sayıp koydu. Öldürüp koydu, erteң sotqa barganda, janagындай kletkada turganda, koldoru kişinde turganda adam uşunday ökünöt. Oşonda kılbayla koyson bolmok eken. Çın jürögünen oşol uçurlarda öküngöndөрdü görüp atabız, gördüңүздөр. Ыйлап oşol jerlerde jıgılıp kalgandardy görüp atabız. Oşo kiçine namız dep turup koluma kızıl kanduuluk kılıp biröөнü sayıp idim. Jo bolboso bir jerde nafsime aldırıp barıp biröөнü uğurdap koydum. Biröөнün namısına girip koydum, başıma uşu gün gelip kalıp atat dep. Ankeni görünüp turgan nersege adam toluk işenip atat da. Bir o ahiret bizdin gözübüzgө görünölegi üçün, tozoktu gözübüz menen görbey turgan, görbөгөнүdүgүбүz üçün, beyiştin jırgaldarın biz gözübüz menen görbey atkandыгыбыз üçün, oşon üçün kebirde imanыбыз ары beri oylop, dep toba kıldım dep koyup turup kayra çalkabızdan ketip atkan oşo urmattуу bir tugandar. Karasaňızдар, çınıgı ökünü degen oşondoy. Koluna kişen salganda kantip titrep, oşol jerde arjaktagı türmönü elestetip adam kanday ökünüp atkan bolsa, günөөň üçün tak oşonda andan artıgıraak kılıp öküngöndü, mına oşo şart bolup eseptelinet. Günөө kılıp aldykpı? Allah'ın aslında uşunda, ey Allah'ım, uşunu bilip bilbey kılıptırmın, akılım ketip kalıp kılıptırmın, men uşunday alsızlık kılıptırmın, akılsızlık kılıptırmın, Kudayım dep oşentip titirep ökünüp birinci şart bolot. Ekinci şartı kanday? Ökünüp ele koyosunbu? Jo, Allah Taala'dan geçirim surap, Astagfirullah ya Rabbal alamin. Ey alamdardı jaratkan, alamdardı tarbiyalap turgan, alamdardın padışası bolgan Kudayım, sen bardık nersenin padışasısın. Sen bardık jandıktın, cansız nerselerdin de Kudayısın. Alam senin kudretinin astında. Kudayım uşunda kudrettin iyesisin. Men alsız eken meni geçir dep çın jürökten uşunday ökünüp durup geçirimi suro. Bir ekinci şartı. Üçüncü şartı kanday? Oşol günögө kayra kaytpaymın. Uğruluk kılıp jürgön bolsoň çın jürögünden niyet kılıp, Kudayım mına özüň allamul guyupsun. Gayıptardı da bile turgan zatsın. Maga senin menin janıma bolgon jakındygın, menin gürö tamırımdan da sen jakınsın. Menin kanımdın kança skorosta, kança gradusta aylanıp atkandygyn bilip turuuçu zatsın. Kudayım senden jaşıruum bolgon eç nerse jok. Kudayım bardygyn bilip turasың, men oşol günögө kaytpayım. Niyet kıldım, sen jardam ber dep. Çınıgı uşu 3 şartta atkara turgan bolsok, oşondan aň tobaň toba bolot degen. Emi eger pendenin arasında akı ötüp kala turgan bolsa, al 4-nçü şart. Misal üçün şu bir tuğandın bir adamdın akısın jep koydu. Bir adamdı kordop turup, jalgandan jala ajap türmöge kamatıp iydi. Jalgandan jala ajap adam bir jamandyk alıp gelip koydu. Jep atkan ırıskısın tartıp aldı. Jo bolboso kızmatynan paydalanyp turup adamlar ala turgan aylykty özüne çegerip aldı. Ar kanday zulumduktardy kılat eken biz. Dünya üçün adam balası ar kanday nerselerdi kılat eken bir tugandar. Oşentip akın ötüp kala turgan bolsa, 4-nçü nerse oşo adam menen barıp turup adaldaşıp gelesin, anaň tobaň toba bolat. Allah subhanahu wa taala kıyamat günü dagı Allah Taala mehrimdүүлördün mehrimdisi. İnna rahmeti vasiat kulle şey. Allah Taala menin mehrimim bardık nerseden artık, bardık nerseni özün içine alıp alat. Özünün koyununa alat, menin mehrimin bardık nerseni basıp salat dey turmatty bir togandar. Allah Taala'nın mehrimi çeksiz eken, Kudayda oşonda çeksiz mehrimdүү zattın kulubuz. Oşon üçün bardığız ümit kılabız. Kıyamat günü ey Allah Taala özüңdün mehrimiň menen bizdi beyişke kirgiz. Özüңdün mehrimiň menen bizdin günöөлörübüzdü geçir. Özüңdün mehrimiň al dep daima ümit menen jaşaýbız. Emi Allah Taala menen pendesinin ortasında bolgon kemçilikti Allah Taala oşo mehrimi menen inşallah geçiret dep jakşı ümit kılabız. Biro hurmatly bir togan, pende menen pendenin ortasına ötüp kalgan akını bir togan Allah Taala arlaşpayt.
бар ошо пендеден адалдашып келгениң, пенде экөөң бири-бириңе карызың жок деген учурларда анан мен кечирем дейт экен. Урматтуу бир тууган, бирок кыямат күнү бул дүйнөдө бири-бирибизди жакшы сүйлөп, келип күнөө кылып алсак, бири-бирибизден кечирим сурасак, бир туугандар, бизди бири-бирибизди кечире алат экенбиз бул дүйнөдө. Бирок кыяматта бир тууган, тозок ар жакта көрүнүп турганда, эсеп кысабын, энеңди тааныбаймын, бул атам эмес, мен муну тааныбаймын, бир курсактан чыккан, бир жатындан чыккан бир тууганыңды мен бир тууган эмесмин деп, ар бир киши муну Куран сүрөттөйт. Ошондой абал болуп калган кезде, урматтуу бир тууган, адам бири-бирин кечирбей калат экен, бири-биринин акысына ыраазы болбой калат экен. Анткени зулум кылган адам тегинин жакшылыктарынан, соопторунан алып кетейин, мен да өзүмдү куткарып алайын деп адамдар ошентип, жүн кандай чачылса, бир жүндү алып келип туруп пахтада жанагы мынтип уйпаланган жүндү алып келип туруп шамалга кандай часангандай бириндеп кетсе, адамдар ошондой бириндеп кеткен жайга бардыгыбыз барабыз. Бул бардыгыбыз бара турган жай. Бир туугандар, ошол жерлерде адамдар бири-бирин кечирише албай калат. Bir-birin kantip geçirişesin, bir gana soğuğunu veresin. Sende soğuk yok bolsa, anın kılgan günöөлөрүн moyununa alıp turup oşentip geçirilişe turgan uçurlar bolat eken. Bir tuğandar, bardığыбыз ушул kıska dünyödö bir-biribizдің көңүлдөрүбүздү калтырбайлы. Туура намаздарыбызды окуп атабыз bir tuğandar. Орозолорубузду тутуп атабыз. Чыгып киши өлтүргөн жокпуз, башка кылган жокпуз, арам нерселерден колубуздан качынып атабыз. Бул Алла менен болгон байланышыбыз. Bir tuğandar, бирок бул дүйнөдө адам менен адам болуп жашайлы. Биздин илгерки ата-бабаларыбыз мына бул жерде аксакалдар отурат. Ушул нерселерди жоготуп алдык. Азыр намазга ушундай адамдар толду. Орозо туткандар мына 1-2 айдан кийин мына орозо келатат. Кудайым ошо күндөргө аман эсен жеткирсин. Орозолордо көчө кафе ифтарлар бардыгын кылып атабыз. Бирок кээ бир оорулар менен ооруп калдык. Ооруларды улам жума сайын бири-бирибизди эскертип, вадаккир фаинна зикра танфаул муъминин. Сен эскерткен, Алланын улуулугун эскерткен, Алла Тааланын акыйкатын эскерткен, пайгамбарыбыздын улуулугун эскерткен, бул дүйнөнүн убактылуу экенин эскерткен, бизди түбөлүктүү жаннат күтөрүн эскерткен, же түбөлүктүү тозокта күтөрүн эскерткен, Алланын астында эсеп кысап бар экенин эскерткен, акыйкаттарды эскерткен, эскертүү момундарга жүрөгүндө ыйманы барларга пайда берет дейт. Bir tuğandar, bir-biribizге эскертебиз. Ооруларыбызды ар бирибиз дарылашыбыз керек. Bir жериңде кичине оору баштасаң, ушу көкүрөңүң кичине тамактарында bir оору болсо, ал барып карабасаң бронхит болот, андайын астма болот, андайын туберкулез болот, андан кийин анан өлүм болот. Урматтуу bir тууган, ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат дейт. Ошо сыяктуу табияттагы дагы, жашоодо дагы ооруларды жашыра берсек, bir tuğan erteң biz mına men 50 жашка жакындадым. Адамдар мына бул жерде 50-60та, 40 жашыңдан кийин 40 жашка киргенде алымдар ушундайт. 40 жашка киргенде өлүмдүн коридоруна кирдим деп билгениң. Же бул комнатага кирсең 5, бул комнатага кирсең тозок деп билгениң дейт. 40 жаш өлүмдүн коридору деген. А бизде 40 жаштагы адамдарды көрсөңчү, 40 жаштагы адамды көрсөң ымыркай баладай эле жүрөт. Эч оюнда эч нерсе жок жүрөт. Эми 50-ünü ойлоп көргөнүң. 60 пайгамбарыбыздын сүйгөн инсаны, эң ушу адамзат канчалаган триллиондогон адамдарды жараткан болсо, ошонун арасында эң сүйгөнү болгон пайгамбарыбызды 63 эле жашты көргөн. Урматтуу bir tuğanдар. Бардыгыбызды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менин үммөтүмдүн өмүрү 60 менен 70тин ортосу деген. Көбүнчө адамдар ошо 60 менен 70тин ортосуна кетет экен. Бардыгыбыз жашыбызды элестетели. Ушу кыска жашоодо дүйнөнүн жалтырак жылтырагына алданып, дүйнөнүн лаззатына алданып, дүйнөдө кичине авторитет болом, дүйнөдө мен бай болом, мен кымбат машина айдап мактанам, мен ушундай кымбат соткаларды көтөрөм, мен ушундай брендовый кийимдерди кийинем деп өзүбүз алдабайлы. Бардыгыбыз урматтуу bir tuğanдар, бул дүйнөдө ибадатыбыз, ибадаттан кийин адамдар менен адам болуп жашайлы. Өзүбүздүн кээ бир ооруларыбызды дарылайлы. Эмне ооруга калдык? Кабыл атабыз bir tuğanдар. Азыр адамдар менен адамдар достошпой калды. Адамдар менен адамдар достошот. Эмне үчүн? Бизнес үчүн. Эмне үчүн? Дүйнө үчүн.
Geçine dostoşu 5-6 kişi koşsa bir kampanya kuralı, bir firma kuralı, deptur bardığı dünya üçün, oturgan yerinde dünya üçün, bir Allah Taala üçün dostoşkondor azayıp ketken siyaktı. Bir toğandar, ilgeri, uşunday bolgon bu atalarımыздın uçurunda, al keste bir azırkıday biznes, azırkıday bayım, azırkıday degen nerse çok bolgon. Al uçurlarda sistema birday adamlar birday yaşagan. Birday yaşagan uçurlarda biri menen uşunday dost bolat ele. Birbirini alıstan sağınıp kalat ele. Adamlar menen dostoşu bul paygambarımыздın ashabi kan nucum bi ayyihim ihtedaytum. Menin sahabalarım cıldızlar siyaktı. Gimisine yergeşip yaşasanar. Gimisine uşunun kılgan işin men de kılayın dep gimisin tuğrap yaşasanar. Siler gimisine de yergeşsenger tuğra joldu tabasınar deyt. Paygambarımız adamlarga uşuntип garantiya bergen, adamlarga kepildik bergen, uşular cıldızlar siyaktı. Uşunu içip yaşay ber, sen adaşpaysın dep kepildik bergen insanlar. Oşentken sahabalardın dağı sünneti uşu bolgon. Sahabalarda birbirini sagınışıp kalat ele. Eki sahaba bir uçurlarda göçödön uşintip çoğu basıp gelatip astынан darak jolu bolup kalsa bir sahaba daraktın arjagынан ötüp, biri bir jagынан ötüp daraktan ötkөндөн кайра кошулат эле дагы бири-бирине ey darak ortobusты bölgöndө kayra seni görбөй kalamбы деп korktum, seni sagınıp kettim deyt ele. Sahabalar oşontип yaşagan üçün Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem alardı cıldızlar deyt ele. Urmattуу bir toğan gelgenibizde bizde dagı soğuş vakıtlarında bir toğandar açarçılık vakıtta bizdin taqdırыбызга Kudayım mına tokçuluk zamandardı koyup atat. Azır hiç kim açka emez. Adamlar jöndön jön jalgandan açkamın dep atat. Azır kıymıldasa adam үйүндө жатып албай bazarga barsa ele, bazarga barıp köçögө çıkıp bir koluna taçki karmasa 500 so'm tabat uşul uçurlarda. Birok үйүндө ölüktöy bolup jatkan adam gana açka kalıp atat bir toğan. Azırkı uçurlarda açkaçılık çok. İlgeri açkaçılık zamanda dağı uşunday bir tokoçla menen, bir lipyoşka menen kança bir üy bile birine biri bölüp, birine biri bölüp oşenti oturup amandıkta kalışkan. Bir toğandar bul adamlar menen bolgon süyüler uşunday bir orun örkünde ösüşü gerek. Daima adamlar menen dost bolgongo, alımlar menen dost bolgongo hareket kılalı bir toğandar. Bardığız internet alım bolboylu. Google'dan çukuy kalıp 4 hadiste okup alıp özübüzdün başыбыз menen din tutalı debeyli. Daima alımlar tuğalı. 20 жылda, 30 жылda, 40 жылda ömürün din menen ötkörgön. Daima kitap menen oturgan. Daima Kur'an'dın tafsirlerini okup oturgan. Daima hadislerde okup oturgan. Fiqhlerde okup atkan alımlarda sıylaylı. Kur'an-ı Kerim'de vattakullah ve yuallimukumullah. Siler Allah'dan korkula. Allah Teala silerge ilim bersin deyt. Alımlarga jön jayынан ele ilim berip koygon jok. Kançalagan adam jüröt. Oşondoy Kur'an'dın tafsirlerini nasip kılgan jok. Kur'an'da bolgon түшүнүктү Allah Teala aga bergen jok. Hadislerden bolgon түшүнүктү aga bergen jok. Birok aralarından tandap alıp turup, ilimdin ısık suğuna çılatıp, ilimdin açуулuğun jedirip oturup, oşoga berip atabı. Demek Allah Teala'ga bolgon bir jakkan sүйүүsü var. Allah Teala bolgon takıwalığı var eken dep, alımlar menen dost bololu, alımlardın sözünü ukkanga hareket kılalı. Urmattуу bir toğandar bir-biribizdi görө albagandыкtan saktanalı. Görө albagan nerse adamdı bir adamga bayılık gelip kaldı. Seni menen jürösүң klastaş bolgon, kurstaş bolgon. Bir uçur geldi, bir kımbatırak maşina aydap kaldı. Berkinisi janındagı adam oşonu görө albagan zaman bolup kalıp atat azır. Görө albay, үйүнө уктay albay, gelip terdep, жаздыктары суу bolup, mına uşuntken zamanlarda jaşap atabыз. Birok sahabalarda Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem bir gün uşunda meçitte oturat ele. Meçitte janında ulu sahabalar var ele. Oşol uçurda Paygambarımız mına eşikten uşu jannattın adamı giret dedi. Janında sahabalardın bardığı eşikte karap kalganda oşonun içinde bir sahaba geldi. Köptere mınday adamlar menen köptere arılaşpagan adam ele deyt. Gelip turup uşunday namazını okudu. Bizge salam berip çıkıp ketti. Çıkkanı ikinci günü dağı çoğulup oturduk. Paygambarımız bayağı sözün dağı bir joluk aytaladı. Dağı karap kaldık, bayağı kişi girdi. 2 rekat namaz okup dağı çıkıp gitti. 3. günü oşol okuyanı aytalaganda Abdullah ibni Amr ibni As degen ulu sahaba al uçurlarda bizde
Azır urmattуу bir tuğan, sahabalardan түшүнүгү менен биздин түшүнүктү салыштырып көрөлүчү. Азыр ушул жерде тетиги Дордойдун ар жагында $1000 таратып атыптыр десек, ушул жерде жарым адам мүмкүн жума намазда ошол жакта окуп алам деп туруп кетип калышы мүмкүн. Ошол жактан барып бири-бириң менен учурашып калышың мүмкүн. Дүйнө дегенде ушундай берилип калган заманбыз. Сахабалар сооп деген жерди ошондой издеп барат эле. Ушул жерде Дордойдой жерде бир сооп бар экен десе, барганда бардык ошол жерде жолугуп кала берет эле. Карасаңыздар, ошон үчүн алар сахаба болгон. Ошон үчүн пайгамбарыбыз аларга кепилдик берген. Ошон үчүн булар жылдыздар деп гарантия берген. Ошондой заттар эле. Абдулла ибн Амр ибн Ас ошол учурда баягы адамды ичип чыктым дейт. Бир туган деп арабтарда жакшы дегеле мусулман калкында сенин үйүңө конокко келдим деп жатып алат эле. Азыр ошо нерсе мен жана оору деп атпаймынбы? Сенин үйүңө конокко келдим деп жата албай калды. Мына бу аталарыбыздан сурап көргүлө. Илгери бирге досу келет ала үйүнө жатып алайын деп эле жатып алат эле. Азыр сен жатып алсаң, үйүңдө аялыңан коркуп ар түрлүү шылтоону айтып, ар кандай калпты ойлоп адамдарды алдаган заман болуп калды. Калп болсо айткыла, мына көрдүңүздөр. Ушундай замандарда жашап атабыз. Бир туган үйүнө киргизе албай чуркап барып кафеден тамак алып берип деп кетиргенче шашкан заманда жашап калдык, көрдүңүздөр. Карасаңыздар, эми ошо сахаба үйүнө барып, сенин үйүңгө 3 күнгө конокко келдим дейт. Конокко келип анын ниети ушул эле. Эмне үчүн пайгамбар муну эле мактайт, муну эле жаннаттын адамы дейт. Кандай өзгөчөлүгү болду экен, түндөгү намаздары кандай болду экен деп аңдыса, түндө деле ашыкча намаз окубайт, бамдатка турат. Ушул адаттагы эле адам 3 күн эч артыкчылыгын көрө албай коет. 3-күнчү күнү чыдабай, бир туганым, ушундай окуя болду. Сенин эмне артыкчылыгың бар? Жаннаттын адамы келет деди, сен кирдиң. Анан 3 күн ушу кайталанды. Артыңан эчи келип менин эмне ашыкча ибадат кылат экен, мен да ошону кылып, мен да жаннатка ылайыктуу болоюн деп ниет менен келдим элем. Эч артыкчылыгыңды таба албадым. Сенин артыкчылыгың эмнеде? Пайгамбар айтса калп айтпайт дегенде, ал артыкчылыгым ушу дептир. Мен эч бир адамга көрө албастык кылбаймын. Жүрөгүмө көрө албастык деген нерсени көтөрүп жүрбөймүн. Адамдардан бир ыза болсом, дароо кечирип саламын. Дароо адаттагыдай кайра барып мамиле кыла беремин. Менин артыкчылыгым ушу, эч качан ушу жүрөгүмө көрө албастык, жүрөгүмө бирөөгө болгон кысканыч, бирөөгө болгон өчөшүүнү эч убакытта көтөрбөймүн. Бирөөгө өчөшпөймүн, дароо адамды кечиремин деген экен. Урматтуу бир туган, көрдүңүзбү? Бардыгыбыздын бир гана намаз, бир гана орозо, азыр канчалаган адамдарды көрдүк. Ушул жерде намаз окуйт бир тугандар. Намаз окуп чыгып туруп адамдарды алдагандарды көрдүк. Мечитке келген туура, мечитке келип атасыңбы, Кудай үчүн келип атасың. Кээде намаз окуймго деп көчөдө чыгып туруп, гаилер токтотуп калса, дорожный движенияларды ушинтип бузуп айдайбыз. Токтоп калсам мен мечиттен чыктым деп. Ушул жерде кайрылып айтаар элек. Ошентип алдабайлы. Ар бир нерсени динди жаманбайлы. Гаи менен гаиге көчөдөгү жол эрежесин бузганың менен сен намаз окуганыңдын эмне алакасы бар бир туган, көрдүңүздөр. Сакалдарды коюп алып атабыз дагы, ошону өзүбүзгө паспорт кылып көрсөтүп атабыз көчөдө. Мен ушундай адаммын деп. Кайра айбандыкты кылып атабыз көчөлөрдө. Бир тугандар, тыйылалы, намазыбызды окуп атабызбы? Адеп ахлагыбызда ошондой болсун. Ибн Мас'уд радыйаллаху анху пайгамбарыбыздын эң ушунткен, эң илимдүү сахабаларынын бири болгон, ушундай дин үчүн кызмат кылган улуу зат эле. Ошо кишинин айтканы бар: мен түндөлөрү туруп, уктабай намаз окусам дагы, күндүздөрү оозумду ачпай, өмүр бою орозо тутсам дагы, бирок кыямат күнү барганымда жанымда мамилем жок. Бир киши менен Алла жолунда чындап сүйүш албай, бир киши менен чындап алака кылып, Алла жолунда мен сени менен биригемин, Алла жолунда сени менен дос боломун деген досум жок болгон болсо, менин намазымдан да пайда болбойт, туткан орозомдон да пайда болбойт деген бир тугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кечиримдүүлүгү ушул эле. Пайгамбарыбыздын билесиздер, Хамза радыйаллаху анхуну эч кимибиз эсибизден чыгара албайбыз. Хамза радыйаллаху анхуну Асадулла, Алланын арыстаны дейт эле, мусулмандарды коргойт эле. Хамза радыйаллаху анху ушинткенде, ошону Вахши деген Меккеде бир кул бар эле, өзүнүн өңү кара эле, ушундай күчтүү, ушундай тренировка кылган адам.
Adamdardı killer bolgon ömür boyu. Oşo kişini bir ayal jaldap sen Hamzanı öldüre turgan bolsoň men seni kulduktan azat kılam dep. Hamzanı öldüröm dep 1 yılga jakyn uşintip kılıç ırgıtıp trenirovka kılgan. Gelip turup Uhud soguşunda özünün nayzasyny alıp alıp Hamzanı soğuş maydanında izlep жүрüp turup anan öldüröt. Öldürgönde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uşu ölgön adamga köpü ilep aytele biro Hamza radıyallahu anh'ını uşuntip kuçaktap turup uşunça göz jaş tökkön Peygamberimizin jaşın çoğultup turup Hamza radıyallahu anh'ını gusul kılganga jete turgan göz jaş töktele unumatты bir toğan. Oşentip turup ötüp ketet. Giyin kança Jılдар ötüp Mekke'nin fathı bolgonda Madinadan musulmanlar gelip Mekke'ge girgen uçurlarda bayağı murunku düşmandık kılgandar, Peygamberimizdi Mekke'den kuup çıkkandar, Peygamberimizge ıza keltirgenlerden kança biri Peygamber Muhammed bizi öldürgeni gelatat dep. Oşo жерden kaçıp Etiopiyaga, Yemen'ge uşuntip kaçıp ketet. Gebiröler mintip turup bu çınıgı Peygamber eken. Uşunça ıza görsötsek dağı, uşunça düşmanlık kılsak dağı kayıra uşuntip gelatat. Çınıgı Peygamber eken de bu iman keltirişet. Gebirölü korkkonunan jönele iman keltirip algan adamlar da bolot. Çalabula, işenip işenbey. Oşolordun arasında Vahşidağı men Hamzanı öldürgöm, Muhammed emi askerler menen men öldüröt dep turup azırkı Etiopiya mamleketine kaytıp ketet. Peygamberimiz gelip siler kulu la ilahe illallah tuflihu. O adamlar siler la ilahe illallah dep Allah'a işengile silerge hiç kim tiybeyt. Men rahmat üçün, mehrim üçün gelgen peygambermin. Men azap üçün emes dep adamlarga jariyalayt. Bir toğandar oşol uçurda Peygamber'din tüşünügün karagıla, Peygamber'din ulu sünnetin karagıla, ar birimiz sünnet dep atabız. Oşu sünnetke köngül burup jakşı kubalalı bir toğandar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem murunku tanıştardın, müşriklerdin içinen eseptep kim kayakta dep anın Vahşi desteyt. Vahşi kayakta, Vahşi kaçıp ketti degende Peygamberimiz anan artınan kattın içine ayattı жазıp jönötöt. Sen musulmançılıkka gel dep. Oşol uçurlarda kattın içinde وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَى أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ ف۪يهِ مُهَانًا. Uşunday adamlar, Allah'dan başka kudayga sıyınbagandar, giç öldürmegöndar, zina kılbagandar, bir oğuşu zina kılıp giç öldürgön nerselerdi kılgan bolsa, alar azapka duşar bolot degen ayatты jönötkön uçurlarda. Ey Muhammed men da musulman boloyun deyim. Birok sen жазgan ayattagı giç öldürüp zina kılgan bardık nerseni kılganmın. Men deydin dagı günөөsü geçirilebi dep kayra kat jönötöt. Peygamberimiz ikinci katında İnnallâhe lâ yagfiru Allah Teala innallâhe lâ yagfiru ve yushraka bih ve yagfiru mâ dûne zâlike limen yeşâ. Allah Teala bardık günöölördü geçiret. Bir gana Allah'a şirk keltirgende şerik koşkondu geçirbeyt degen ayatты jönötkönde. Vahşiden bul katında dağı menin günöm toluk geçirilgenne men toluk işen albadım dep kat gelgende üçüncüsünde La taqna kul ya ibadiyellezine asrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah. Ey menin özünün çeginin aşkan kuldarım siler Allah Taala'nın meriminen ümit üzbegüle degen manideki ayatты jönötkönde oşonda tolluk günöm geçirile degen dep işeniptir onan Peygamberimizin astına gelet. Peygamberimiz menen uşuntip Vahşi eşikten girip gelatkanda sahabalar da ordunan turup Vahşi gelatat dep uşuntip kalışkanda oturgula bulu iman menen gelatat deyt. Oşonda Peygamberimizga gelip la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dep Peygamberimizga iman keltirgende merim peygamberi, merim üçün gelgen peygamber Vahşiydi özün çalparıp ey sahaba boldun emi seni kuttuktayım birok menin gözüme köbürök görünbegin hareket kıl. Eger seni görgön sayın men Hamzanı estey berem sağa bolgon merimimdi tök albay kılam degen. Peygamberimiz turgan jerge Vahşi radıyallahu anhu olup ömür boyu kiş öldürgön, özünün kesibi kiş öldürgön adamlarda Allah Teala geçirim menen, süyü menen kanday imanга tartkan gördüңүздөр, hormatly bir togandar. Oşonda Vahşi radıyallahu anhu dep sahabalarga radıyallahu anhu dep aytabız. Radıyallahu anhu degen atqa eye bolgon
Vahşi radıyallahu anhu paygambarımızı andıp, kaçan meni görüne ver degen o vakit gelir eken dep kütken. Bir o vakitga jetpey paygambarımız dünyadan ötüp ketken. Dünyadan ötüp ketkende menin uşu canım dünyada olsa da tozokta Hudaý güýem degen urmatly bir tugan. Paygambarımız menin gözüme görünbeydi tur degendigi üçin. Bir tuganlar bunday misaldарды emne üçin aýtyp atabız. Paygambarımız gördüňüz, özünün süt bir tugany bolgan, bir emçekti emgen Hamza radıyallahu anhu. Uşunday jakyn adamı bolgan, adamdy öldürgenderdi de uşunday geçire bilgen. Biz bolsa bir tuganymız menen jarıbagan dünýä, jarıbagan 5.000 so'm, 10.000 so'm kotarınıp, jarıbagan men toyuma gelbey koydu, menin tuğulgan günüme gelbey koydu, meni maga mınday mamile kılıp koydu, dep turup özünün jatındaş bir tugandarыбызды taştap atabız. Atabızды, enebizdi taştap atabız. Bir tugandar kıyamat günü ökünüp kalbaylı. İbn-i Mas'ud radıyallahu anhu janaga aytkan sözün dagı bir jolu aytalayın. Hiç oğuz açpay orozo tutkan bolsam, tündeler uktavay namaz okugan bolsam, oşonço namazım, oşonço orozum menen barıp, bir daga adamda Allah üçün jakşı görбөгөн bolsam, menin orozom da namazım da maga payda berbeyt degen sözün esibizden çıgarbaylı. Bul dünyada bir-birimizden menen sıylaşıp jaşaylı urmatly bir tugandar. Bir-birimizden artыбызdan uşaktabaylı, bir-birimizdi kıskanbaylı, bir-birimizge uşunday göңül açıp jaşaylı. Ulu alımlar aytkan, ey sen kafir bolsoň da gel, sen müşrik bolsoň da gel, sen kişi öldürgüç bolsoň da gel, bardığın gökürökü alganga daýarbız dep. Urmatly bir tugandar, bardığыбыз Allah Taala'nın astında iman menen, bir-birimizdi süýүү menen, bir-birimizge jakşylyk kaloo menen, adamlar menen dostoşuu menen, biröөнü jakşı görsök Hudaý üçün jakşyruu görүү menen, biröөнü jaman görsök da Hudaý üçün jaman görүү prinsibin armap jaşaylı. Allah Taala'm bardığыбызga jakşylyktарды jagdyrgan bolsun, jumabızdy kabul kılsın. Hudaý Mekki dünýäniň bagtysyn bersin bir rahmet.